ahubwo se ntabwo ufite amatsiko inamba kuyishimiye cyane nuko nyine iri kwanga gucamo tu just nuko atari kwifata niyanga turafatina. Hello? Oui. Remy? Yo. Umeze cyane? Meze neza. Uri ko numva hari abantu benshi. Isha ntago ndi mu rugo. Uri nagiye like nyine natembereye just. Mbaye mu myotizo ugiye kumubwira ngo nyine maze iminsi numva utuntu nyine like usa nk'umutereta tu nibyo. Man muratwibye wari kwanza ukamubwira ati tumubaza tese waba ubunda nawe. Hey people, it's your boy David back with another video. Umunsi dufite umukobwa mwiza for sure wambaye neza. Umunsi none ni true for there ntago ibintu by'ibibazo bihari bana natwe. Hello beautiful. Hi. Amakuru Meza. Meza neza. Meza Paul. Neza cyane kabisa. Okay, uyu munsi turi kumwe nani? Ni kumwe na Mutoni. Mutoni like wambabari damn. It is what it is. It is what it is. Okay, Muto. Frame? Ibyo bintu wabikuye? Ni ibintu like biri mu maraso. Biri mu maraso? Yeah. Okay, Muto. Uyu munsi nyine ntago ndi bubaze ikibazo ni true for day urahitamo kimwe. We ready? I'm ready. Okay, twagiye true for day. There. Okay, there. Okay, guys. Some day. There uyu munsi mva ko nimeze. Uri amafone ya. Ndapikingamo namba imwe. Ikitonderwa igomba kuba ari umuhungu. Urumva urabyemera? Yeah, ndabyemera. None cyo ndayikorera. Ndamuguhamagarira turashyira speaker. Umubwire yuko umukunda. Uri ready? I'm ready. Okay, zana phone narebe. It's about to go down. Bro, no cheat. Nawe tubwire. Ikitonderwa iyo namba uwo ntago agomba kuba ari boyfriend wawe, sibyo? Yeah. Okay. Ushaka ubundi abantu baba best nibo mba nishakira. Nibo babikora neza. So, namba yanditseho mayini oya. Iyi ngiyi nta kintu naba nkoze. Duhamagaye mayini. Nta kibazo. Oya, mayini wapi? Katurebe iyi ngiyi. Okay, shyira speaker twumve. Man, iyi namba kuyishimiye cyane. Nuko nyine iri kwanga gucamo tu just nuko atari kwifata. Niyanga turafatina. Nta kibazo. Yanze. Sorry guys. I know wamukupa. Byanze. Okay, turebe inde nta kibazo. Guys, wowe gumye urebe video tubwire. Duhitemo iyi. Like Man, ufite namba nyinshi. Namba z'abahungu. Abahungu ufitemo batarizwa niye nyuguti. Okay, kamwereke. This one. No. Kamwereke naguciringa birenze sibyo? Ariko biraho ngabo just. Bose ushaka kutumubwira iki ubundi buriya ra? Wewe bandi speaking namba. Okay. Speaker. Uragira ngo tubeshye se? Oya ntabwo nabeshye. Tubeshye loud speaker nyine twumve tu. Abantu bayo bose mwavuganya ko
Oui. Hello? Oui. Remy, Yo. umeze ute? Umeze neza. Cyane. Meze neza. Uri ko numva hano hari abantu benshi. Isha ntabwo ndi mu rugo. Uri Ntabwo nagiye like nyine natembereye just. mbaye mumyotinze wogiye kumubwira ngo nyine maze iminsi numva utuntu nyine like usa nk'umutereta tu nibyo. Okay, just let me try. Remy, Ah. siko ikintu nshaka kukubwira. Nshaka kukubwira. So uri ready ra? Uri ready kumva ikintu nshaka kukubwira? Kongere ndimbwire. Mbasa ikintu nyine ikintu maze iminsi nyine kiri ku mutima just. Nshaka kukubwira. Ko numva nayo ubwongeje. Ahubwo se ntabwo ufite amatsiko. Nigeze amatsiko. Okay, nyine nshaka kukubwira. Nshaka kukubwira ko ngukunda. Mana ya. Wagiye ubabarira kure. Just nisi, man ndagukunda. Wagiye upfasha ko. None se ngufashe iki se? Nese ko wambwiye ngo ndagukunda, ntabwo ubyishimiye. Siko ari umurimo w'umutima. Nese mbwira ntabwo ubyishimiye se ko ngukunda. Ndagukunda. Okay, urakoze. Sa nyine ngagumya wiyiteho, sibyo? We mubwire ngo nsubiza. Remy! Oh my god damn. Yansubije. Man muratwibye bari kwanza ukamubwira ati Reka tumubaze ati ese waba unkunda nawe? Hari ikibazo? okay, yeah. Ako yansubije just yambwira ati. mubwira ati kutansubije like ko numvise bifashe nk'ari ibintu biri simple uzi ko kumbabariza umutima. Ubwenge ni kubaza umutima. Yeah man biba serious kuko ashobora gutemuga ati ari kunyenesha. G-boy ko mbona atari kwitaba phone man muri kumprankinga nanjye. Big prank is so amazing. Just to the point ko numvisha adatunguwe. Oh Jesus, we out bro.